Na drugoj godini mog studija dobili smo gramov Dinamo iz Pariza, koji je imao potkovaste lamelirane magnete i žicom namotanu armaturu s komutatorom. Uključili su aparat i pokazali nam različite strujne efekte. Dok je profesor Pošl demonstrirao vrteću mašinu kao motor, četkice su zadavale probleme jer su iskrile i ja sam primijetio da bi možda rad s motorom bio moguć i bez tih četkica. Ali profesor se izjasnio da je to nemoguće i čitavo predavanje posvetio tom problemu da bi na kraju naglasio: gospodin Tesla će možda učiniti velike stvari, ali je sigurno da ovo neće unaprijediti. To bi bilo isto što i obrnuti jednu stalnu silu poput gravitacijske u rotacijsku. To je perpetuum mobile, nemoguća ideja. Ali instinkt je nešto što nadmašuje znanje. Neko sam se vrijeme kolebao, impresioniran profesorovim autoritetom, ali sam se uvjerio da sam bio u pravu. I preuzeo sam zadatak da ga riješim svim žarom i bezgraničnim mladenačkim samopouzdanjem. Professor Pöschl hat natürlich den damaligen Stand der Technik vorgetragen und Nikola Tesla hat offensichtlich in seinem Kopf bereits Gedanken gehabt, die weit über den damaligen Stand der technischen Entwicklung hinausgegangen sind. Es ist ein Zitat von Professor Pöschl überliefert, in dem Professor Pöschl sagt, Nikola Tesla ist zwar ein sehr guter Student, aber das, was er sich vorstellt, das wird er nie realisieren können. In Wirklichkeit ist es Nikola Tesla dann 20 Jahre nachdem er von Graz weggegangen ist, gelungen, dieses Wechselstromprinzip, um das es eben gegangen ist, dann tatsächlich erfolgreich umzusetzen. Aber auch über Professor Pöschl schreibt Nikola Tesla in seinen Lebenserinnerungen, dass er für seine persönliche weitere Entwicklung eine ganz wichtige Bezugsperson war. Tesli je trebalo 12 godina da bi dokazao da je bio u pravu i da je njegov stroj ostvariv. Koliko ga je to opsjedalo, potvrđuje i to da je patent svog motora, osim u Americi, zaštitio još samo na jednom mjestu, pred nosom profesora Pešla u Beču. Navodno je prekinuo školovanje u Grazu, ne vrativši se sa praznika na 3. godinu, jer nije našao rješenje za svoje tvrdnje i otkrio novi motor, te tako nikada nije završio studij. Pola stoljeća kasnije, na istoj toj visokoj tehničkoj školi u Johanneumu u Grazu, Tesla je proglašen počasnim doktorom znanosti. Čvrsto vjerujem u pravilo kompenzacije. Istinite nagrade su uvijek u razmjeru s radom i žrtvama. Budući da više nije studirao, a nije želio natrag u Gospić, izabrao je Maribor kao mjesto boravka. U maloj tvornici radi kao pomoćni inženjer i prepušta se raskalašenom životu. Skoro cijelo vrijeme koje je boravio u Mariboru, on je svraćao Veselog kmeta. Negdje je morao stanovati, a gdje, to nismo našli, jer nije imalo stalnog bivališta. U Veselom kmetu je igrao puno poker, dakle, biljard igrao i kažu citre, a kažu da je imao i nekoliko dama koje su njega rado vidjele. On je u to vrijeme bio jako lijep i mlad čovjek, a i on je mlade dame volio da vidi u to doba. Jel?